Anya laki din! Ayad naman ng lalaki akakuyog ni Dexter ang nagawid dito'y balay Braulio. Baybayam lang ti anak ta bakit? Anya baybayan, kasanaw no dadakis ang mapasamak iti anak ta. Anya ko matidakas ang mapasamak iti anak ta. Kasanaw no adamang ramuskin ko na. Anya? Napintas abakla ni Dexter nga anak ta. Amangan no pagaramidan da iti dakas. Baybayam awan ti mapukaw iti anak ta. Saan mo't ngagsikog? Ay sinalbag ka? Kanunungam tar aramidan ti anak mau nga uray agyawid iti lalaki dito'y balay. Baybayam latan ti anak ta. Aramidan na ti kaykat na. Anya ko no agiyawid iti lalaki. Di mon pa kasikuran day ta. Gawid ka din ti sangailim, Dexter? Wen, ito pa ang nagawid ni Aris, tatang. Aris gayam tinaganday di lalaki. Wen, tatang. Taga ano ni Aris? Taga-poblasyon, tatang. Kayan ayat mo day jay? Alo ni tatang. Gayom ko lang ni Aris. Awan ti relasyon mi. Nalayin ka mong agpili iti gayam, Dexter. Ha? Apay ka di, tatang. Andala nga na. Nabiskad ti pamagina. Napudaw kung nagpungay dagiti mata na. Tatang. Kahit kaano manan nga umay dito'y balay ni Aris. Diyak amo, tatang. Alay, bagam latakan ko na asilulukat tiri daw tayo para kan ko na, wan? Ha? Saan kayo nga agunget? Numangikuyog ak iti lalaki dito'y balay, tatang? Apay ko mga agungat ak anak ko. Nilananang mo ati kontrabida. Anya? No siya, awan ti parikot. Uri man mangikuyog ko iti do lalaki kat ayos lat ta kanya. Ay nagalas nilang am Dexter. Kas kala al-alya na ka make up. Anya lakit din ni nanang. Tila madmadlaw na. Ingka agdiram o sa nakaw. Diyak kayat tilang am akasta. Nagpintasak tupay. Ay niya napintas. Nagpush ko ulti make up mo anak kaw. Nagalas. Anya lakit din ni nanang. Dilawin na amin nga ramidak. Ay basta. Ingka agdiram aus. Nagalas na itay tsura manakaw. Kaano aktupay ang makiasawa no sa anak ngagpapintas? Anya makiasawa sa asawam Dexter. Mangasawa ka, talalaki ka. Saan kat asikati makiasawa? Nanang! Anya mananday taya. Ser muna manan ni Dexter. Kita man tilangan na, Braulio. Kasla al-alya saan ang makaanak tilangan na. Baybayam ka dilaeng. Ay nagalas tilangan na anak ka make up. Bagbagay ng tupay. Nagpintas ti anak ta. Oh, nagpintasa ko na ni tatang, nanang. Ay na, jak amo ka na kayo nga agama. Agsakit ti ulaw ka na kayo. Asino di sang ngaili ni Dexter a babae? Ay jak amo kakuyog na mo't asimang pait. Mabiit man laang Braulio. Apay ka di ba kahit? Payakas la makaunget ka iti babae asa nga ili ni Dexter. Nagpangit day ta babae. Papanawin niya day ta babae. Nagalas tilangan na. Nya kurso na da. Anya? Ay apayan, Braulio. Awan mo't ti madingar aramiden kan ka day ta babae. Basta papanawin day ta babae. Jack kayat apakigayiman ni Dexter. Ibagam day takin ni Dexter ta isaw timang papanaw iti sangaili na. Nagsakit ti panangkita kanyak ni tatang mo, preng. Ha? Huwag nagpaiso. Makasugat ti panangkita kan ni tatang ko. Apay nga ekastamot din ti panangkita kanyak ni tatang mo. Awan mo't madingar aramidak Ala, baliwan tan tulangin ti agsarita Rika, friend. Siyak tulangin ti mapan iti balayo. Wan, preng. Nakon, kasla kumilaw ni tatang mo. Nasayat mo tapim manawan da dya babae. Apay ka di akabusor mo nga umay dito'y ni Rika, tatang. Awan mo ti madingar aramiden na. Jack kayat da dya babae. Jack kursonada. Ay, gayam ko lang ni Rika, tatang. Nagpatpatulong akin kwa na makastrak iti trabaho. Basta Jack kayat. Jack kayat nga umay dito'y da dya babae. Di kan agrason pa, Dexter. Anya? Nagalas talaga ti ugalay, Braulio. No babae ti umay dito'y balay, kabusor ma. Basta awan ti babae nga umay dito'y balay. Valentina. Anya? Sumarait ti dagita babae. Kunamlan asino da kapintasan dito'y lubong. Anya
ka din day ta sasawang Braulio. Wadda pa'y makita ka babae nga umay dito'y balay. Ay, kuddo-kuddo tak. Ay, stay kwa. Danuga, kuna kuma. Yeah. Naimbag nga orasyo, tata. Adda ka din ni Dexter. Apay asap-sap ulam ni Dexter nga anak ko, Marlene. Adda ko maibagakin ko na, tata Braulio. Awan ni Dexter, ada na panan na. Anya, nagchat lang ikay kanyak nga umayak dito balayong. Kwa. Kapampanaw na. Anya, Ay, si kamot gaya, Marlene. Sumrag ka. ha? Kukwa. Ay, saan ka mabalin ang sumrek, Marlene? Tatang, agsarita kami lang kini Marlene. Basta. Awan ti sumsumrek a babae dito'y balay. Jak kayat. Tatang, Sika babae, pumanaw ka. Jak kayat ti panagrup-rupam. Ken jak kayat ti lipstick mo. Nagalas. Saan na maibagay ken ka? Ay, mangibabain ka, Braulio. Pinabain ang mata ni Marlene Akaruba. Nagalas timbagbagam kan kwa na. Kunamlan asino a kapintasan dito'y barangay tayo dahil dya babae. Ha? Nagtsaka. Anya nagtsaka sa sawam dita, Braulio? Akwa. Nagpangit ti kayat na sawen. Anya? Ay, naglaing ka nga, guyaw. Atiw mo pa'y ti babae. Nay, nagtimtimpla ka mo't iti Diyos, Braulio. Ag merienda ka kaday. Sana siya tagmerienda ba ka? Asinaw, Diyay bisita ni Dexter a lalaki. ni ka di aris asa nga ili na ti itimtimpla am iti Diyos, Braulio. Uwan bagat, inang itad kan kwa na dahi ti merienda. Napanan, nakaskas daaw. No baba iti sa nga ili ni Dexter, nakauy-uyong ken papanawan na pay ida. No lalaki ti sa nga ili ni Dexter, itimplaan na pay iti merienda. Ala, agmerienda kayo pa anak ko, Aris. Thank you, sir. Nagpintas ti boses mo, Aris. Kasla DJ iti radyo. Agya mo nagmanin, sir. Di nakawagan iti sir. Awagan naklatan iti Tata Braulio. Tatang, adabit pagsaritaan mi kini Aris, Kasta ka di anak ko. Inangaro din, tamang ano, makasingak pa kada kayo. Inigaman ni tatang mo ti pingping ko. Dexter. Bayam latan ni tatang ko, Aris. Apay ka di. Ni tatang mo. Apay ni tatang ko. Inidayan na. Anya? Anyat nagsaritaan nyo ay ni Aris, Dexter. Ay, may papaniti ka bibiyag, tatang. Pagtrabahuan na, Nagpada kami a jobless. May sapay dayta nagsaritaan mi. Agsapol kami iti pagtrabahuan mi. no kasta saan nga agdat-daton kan ni Aris. Saan, tatang? Agayam kami lang kini Aris. Apay aya. Awan anak ko. Agdamdam agaklang. Nagtaar nga min dadya gayam mo. Nagpintas pa iti boses na. Un tatang, malalaki ti boses na. Kahit kaano manin ka umay dito'y balay ni Aris. Diyak mo, tatang? Ibagam to kan kwa na nga umay lata dito'y balay. Wen, tatang. Agyaman ak friend, makastrikat mutlangan iti trabaho. Wen prain, agkatrabahuan ta. Agpada tamot lang amin iti inlep pa sa kurso. Correct, friend. Ay na, no saan agapukan ka, sana ka makastrik iti dadya akumpanya. Awan anyaman na prain. Di mon panunutan ti panang tulong ko kan ka. Among friend, nagwapo jay manager anang interview kanyak itoy. Kursonadak si ka, oy! Apay nga da ka babae. Ha? Kwa. Intulod na klang ni Rika dito'y balay tatang. Agawid akon, Dexter. Nasaysayat pa Erika. Pumanaw kan. Sige, panawan kayo pa ya. Ala, nagdadarasan na pimanaw ni Rika tatang. Apay nagsungit kayo gankwana. Anyat sapsapulim nanay. Daytay lipstick ko Diyak matan makita anak kaw. Nang ipanan nyo ngay. Diyak nga ron malagay no nang ipanak iti dayjay a lipstick.
Sino kumangay ti mangala iti lipstick yo? Dito'y matlang rabaw ti cabinet ti pangikab-kabilak. Ngam awan mo tan. Sapay nagngina day di lipstick. Ay na, makitam tulat ta nanang. Amang ano, adalang di tayo igid. Sapay la kumaanak ka o. Kita anak man, no napintasak met laing nanang. Papanamaya, Dexter. Ala, nalipatan nyo ka din. Nga itati umo na nga aldaw kong agtrabaho. Ayun gayam anya. Awun, nagpintas ka anak ka o. Ay, ala ni nanang. Apay, Dexter. Agriglaaksan nanang. Anya? Makarik na kitinabasa iti likudan ti pantalon ko. Anan, kita man. Ha? Ay sus, saan arigla dayta? Sukatam dayta pantalon mo. Adda na to gawam alugit ti manaw. Anya! Ew! Apay ngay. Agpukaw mo ti gamit ka. Dua abra ti mapukpukaw kanyak. Sino ngay ti mga lakadagi jay? Kataltalo kami mutlaang dito'y balay. Imposible nga inala ni Dexter. Kat nagadumot ti brana. Saan napagan ano dagiti brak? Uray dagiti daduma a make-up ko. Nagpukaw da. Ha? Uray gayam dagiti daduma a cutics ka. Awan damot dito'y pangikab-kabilak. Ay, agraman da ito'y abubot ka. Adugayam ti mapukpukaw ka dagiti pagpapintas ka. Ay no, bagbagay ko dahil ti lipstick. Nagpintasak. Maramit kung ti kayat ko. Tarimwar da Valentina ken Dexter. Oray da ito'y duster ni Valentina. Bagbagay ko. Paiman, kinakman ti rupa kiti Sarming. Wow, nagpintasa ka talaga. Ha? Braulyaw? Bakla ka? Ay, bruha! Anya bruha sasawang Braulyaw? Ay, bakla ka matgayam. Ay, uwan. Valentina. Ay, pakawanan na. Nagrigat nga ilamang tirik na kababae. Anya? Iso nga ita, nagladlada kon. Ay, isumot lagayam akabusor mo dagiti babae nga umay ditoy. Tagayam, lalaki ti kayat mo. Valentina. Ay, mahulawak Mildred. Baklamot gayam ti asawak. Talo tayaw na babay dito'y balay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw. Anya laki din! Agyaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Kanina, agyaman ka nagbalikbayan kan Artemia. Bakit? Ay sus, di nakagkan kito. Di ka pa'y nagdigaws. Anya? Jack kayat ti payud mong. Agdigos ka pa'y nga umuna ang sakbay nga agkan na. Mala, tulungan na kun amang yun nagkadagiti bag ko. Wine, bakal. Ay. Pasigmat asabaon kan pagpapintas ti nyawid mo, Artemia. Wen, Chito lakay. Nangina a klase ti beauty product dagita. Anya ngay dagita ko, Artemia. Nagadumot a toothpaste. Wen, lakay. Mausar ta amin day ka. Awan mo't inyawid mo a kwartata, Artemia. Pasigmat amakmakan kan pagpapintas ti nyawid mo. Di ka ka din agreklamo, Chito. Tinapatag, nakaurnungak iti pagpapintas ko. Anya? Day talatan rupam tas asikaswa, Artemia. Bakit? Kumporma iti pulpulagid mo iti rupam. Pagpapintas dagito nga ipulpulagid ko, Chito. Nangina dagito a beauty product. Awan mo't lat sirsirbi dagita nga beauty product.
tawan mo't na urnong mo nagabroad. Tenggatang mo amin iti pagpapintas mo. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, Chito? Ay, diya ka mo ka Artemia. Nag-invest ka iti pagpapintas. Imbes ko maakwarta ta paggatang ta iti kananta. Ay sumardeng kan, di mo latan pakibiyangan tar aramido. Tinapatag na pintasan. Mangantan, Artemia. Sigurado magustuhan ti linutok asidain. Ew, anya day ta klase ti sidaan? Di mo na mo day ta klase ti sidaan, Artemia. Pinakbot day ta. Ay, jak kayat ti pinakbet. Nagatil iti ngiwat. Anya? Jak kayat asidaan ti binuguungan. Anya? At kayat mo mat asidaan ti pinakbot iday. Idi saan ka pa nag-abroad, Artemia? Sa bali idi kan ita. Chapsoy ti lutuam. Saan anaimas day ta pinakbet? Isumat ti adda asidaan, Artemia. Ikan ka iti paggatang mo iti lutuam at chapsoy. Ay, sapay mabisina kaon, bakit? Ay na, ilutuan nak pa iti chapsoy asida ah. Alagtig na ikan. Jak kayat day ta pinakbet. Ew! Nagbalikbayan kamot gayam, Artemia. Di kay umasidag na nalaring. Ang mga noad da sakit yo ang makakar. Anya, ay awat sakit ko ang makaakar, Artemia. Nasalagi sa gaklaunay, ne? Oh. Ay, ayan tay alkohol kun. Ay, adagayam dito eh. Ha, nagalkohol ka matan, Artemia. Awan ba't sakit ko? Anyang itamok na nalaring. Kasanon, noad da sakit yo ang COVID. Anya, Ay na, umadayo ka na na. Jak kaya ti maakaran iti sakit. Shoo! nagpintas ka nagbalikbayan, ipag Artemia. Agyaman nakipag Janet. Ay napasensya ka na. Naibos matan ti sabon nga ipasarabo. Anya? Sanak man nga ang daw-dawat iti pasarabo, ipag Artemia. Umay ka laki taon diti balayo, Tatalo mo't atawan asaan ka nakita. Apay, anya day nga angot. Ha? Anya ti masaysayop mo, ipag. Ay, agat na tay amarabutit ipag Janet. Anya? Awan mat masayop ko. Wano, day ta sakam tinabangsit ipag Janet. Anya? Aywan, day ta sakam ti agat na tay amarabutit. Ew! Ay. Agduduma mo't apradak dagiti pulpulagid mo iti rupa, Martimya. Padasak man nga ipulagid da ito iti rupak. Diyak mat maawatan no anya tinakasurat dito. Ta Chinese mo. Basta ipulagid ko latang. Anya laki dahin ni bakit? Usaram day ta beauty product, adi mo mo't amaw no anya tinakasurat dita. Basta pagpapintas da ito'y, Chito. Awan mo't siguro ti dakis na no sarak. Inla ko kanyak da ito'y ti may samot lang nga OFW. Anya? Pumudaw ka no ti rupa. No sarak da ito'y a beauty product. Nay, mangantan Artemia. Nakadasaran ti taraon. Anya day talinutom, Chito. Inalsaman abiso kaon, Artemia. Kasano si daan day ta? Anya? Di mo na mo si daan ti biso kaon. Kat paborito masid si daan day ta edisan ka pa yan nag-abroad. Ay, nalipata kun asidaan day ta abisukol. Jak kayat day ta. Ew. Anya? Ew! Kun kunamatan ti sigod asid si daan, Martimya. Ay, iya dayong day ta abisukol. Maariya ka makakikita. Balik bayan na. Ng pagsidaan na iti bisukol. Ay, anyamot ng tibalayo, tatang. Apay ti balay may Artemia. Nagado ti sapot ti lawalaw. Nakataptapok pa iti pagtugawan nyo. Na, may kakadi dito balay nga guyaw. Ay, nasa anak nga agoy uyaw, tatang. Ibagbagak laang tagpaiso. Naka-abroad ka lang, naka-artekan. May bagay launay tinagan mo. Artemia, naka-arartay. Tatang. Sana siya, tiar-artyam Kunamlan asino ka kadalusan. Hindi saan ka pa nag-abroad. Di mo pa'y malaban, di underwear mo. Tatang. Puno ba? Ita, kunamlan asino ka ngagdilaw. Nakabanda ka lay di abroad, nagbaliwan ti ugalaym.
Ay, huston, tatang. Ay, di nakpagsartingan. Tiyan mo matadyak madamdamag teraramida. Balik bayan ka kanawa nakaraarte kung nadagiti kararuba. Anya? Ay, dawan ti bagang pumanaw kan. Umay ko ito daytoy toothpaste gan sabon, tatang. Yak kasapulan day ka. Ada may gatang ko no kayak ka. Ang mga no day tapay ti sarsaritaam kanya. Day, si kamot gayam ti lumabas dito'y paraangak, Artemia. Anya mo ti paraangam, Naldo. Kapipita. Sana maliklikan, tagtudtudukit nga road. Ew. Nagrigat ti magna no kapitpita. Ay, anya mo dito'y lugar tay. Nagdugyo. Una yun day tangay bagbagam, Artemia. Kasla di ka na irwam amag na iti kapitakan. Ay, talaga adya ko na irwam amag na iti kapitakan. Ijay abroad. Awan ti makitam apita. Oh, imposible mo ta. Imbag ko man o jak na padasan tinagabroad. At damat lang ta makita kapita ki Jabroad. Ijay nagabrodak. Awan ti makitam anarugit. Agungat ti gobyerno, Naldo. Wan, ngam di mo ipadpada dito'y Pilipinas. Nakabroad ka lang, nakararte ka matan. Ay, buisit ka, lalaki. Panawan ka man langan. Ay, napanay. Nakaararte amag na. Ay, sos! Naigalisan. Kat imo na nagdiso ti rupa na iti kapitakan. Balikid kamot abalikid, Artemia. Apay aya. Ay, nagbara. Yak makaturog. Ay ano usam, bakit? Nabara talaga ti panawon ita. Gangtam ti aircon tani. Nagbara talaga. Anya nga aircon na sasawam dita. Kat awan mo't aircon ti balay ta. Ay, wala niya. Nairuamak ngamin nga aircon iji abroad. Nagmayat ti biyag iji abroad. Ha? Abroad man ha, hindi bagbag ha, Artemia ha? Maturog ka kitain. Rabiyo na yun. Umadayo ka man. Nay, apay paadaywan na nga, Artemia. Maturog ak nga rudahin. Inka maturog ijay salas. Siyak lang ti maturog dito'y siled tani. Nagbara. Ay, diyak kaya. Maturog ta kitain, Artemia. Mala. Paypayan nak nga rod. Aging ga makaturog ga. Anya, di pa ikot siyak tinapuyatan na yun. Alakit din. Inka alaan jay paypay. Tapaypayan nak amaturog. Agyaman na kitimpadigo masidaan nanalarain. Awan anyaman na, Chito. Ay, sigurado ang magustuhan na Artemia da ito'y asidain. Wan, Chito. Amok ngamin a paborito na asidaan dayta. Iso nagpadigoak. Ulitak manin tagyaman, nanalarain. Ay, mangantan ba kay? At daim padigunin nanalaring asidain ta. Anya ngay day taasidangan. Mabit lang lukataktin kalubkaw. Ew. Tukak. Ay. Ew! Kun namutan. Paboritom asidaan day ta. Idi. Ngamita. Saanan. Ay, Mario ka kun nga agsiday ti tukak. Anya? Ilada yung kanyak day taasidangan, Chito. Jak kaya tekta. Ay, madurmanak ang makakikita. Ay, sidaag nga rudahin no di mo kaya at Artemia. Ew. Anya laki din Artemia. Naka-arti kamutan na balikbaya. Ay, nakaraarte ka mutan na magmagnarte niya. Ay, tilamadmadlaw yu tatang. Ada ka lang diti paragan. Yung naka-winter boots ka. Tapno na pintasak, Ijay ngamin abroad. At the winter time, iso anagisung utakmat iti winter boots. Bagtayt. Adaya winter di tawal ka awamait. Nagbara ti panawon ng naka-winter boots ka. Ay, di ka maawatan, Artemia. Ay natatang, uray no awan ti winter. Mabalin ko latang nga isuot daytoy winter boots ko. Tapno makita yung anaggapuak ijay abroad. Anya kung mano nag-abroad ka, dahi ta tilas-las tugmaaw. Kas makita yung tatang. Baknangan tilangak anaggapu ijay abroad. Baknang lang at ilang nga masimang pait. Ngumawang mo ornong mo ang nag-abroad. Tatang, Saan kidain? Pasig may tapagpapintas ti ginatang mau. Imbis ko man, nagurnong ka iti kwartam. tatang. Tinakman paspasikatan sika. Nag-abroad ka lang, nakarartikan. Pudno mo ti bagbagak tatang. Dakkel tinagbaliwan tilangak idinagabrodak.
Ita sinalbag ta ipilit na latta ti kayat ta. Winain, dakil tinagbaliwan ti langam. Hanggang nagngisi mo latta ti gugutmaw. Apa yan ipag-Artemia? Wala ang alawas tinapalabas. Manipod nagbalikbayan ka. Ngam agsubsublimat tan ti sigod a kulor mo. Anya a kulor ko asasawam ipagjanit. Di kulor mo abardang isit Wano, naipusan dagiti pagpapintas mo ipag. Ay sana mabalin. Agsubli akmet lang ijay abroad tapno pumintasak. Anya, Jak kayat nga agsubli ti kinangisip ko. nagbiit mat gayam nga agsubli ti kulor mo ipag. Agawid akon. Jak kayat ti mainitan tapno sa anak ang umisip. Agap-apura ka mat nga gawid, Artemia, apayain. Ay, jak kayat ti makisarita kan ka, Lando. Dagiti professional ti kayat ko akasarita. Anya? Ijay abroad. Pasig adagiti professional ti makasarsarita. Babak ng dapay Ijay manan abroad ti bagbaga, Artemia. Tunggalag sa uka, abroad ti dakdakamatem. Naggapuak nga rod ijay abroad. Sakpay lang mat nga ex-abroad ti pagistorya mi ti kasta. Mano atawan mo gaya mi di abroad ay nagtrabaho. Nabayag Analdo. Mano nga rod atawan mo nagtrabaho di abroad. Talo atawan. Ah, Kaping agkatawa ka ngay. tal-talo mat lagay matawan. Ababa day ta atawan no idilig iti tawon ko ang nagtrabaho di abroad. Mano atawan mo mat anag-abroad ngay, Naldo. Sa nga pulo atawan, Artemia. Isuadi mo man ilaslastog ti tal-talo atawan na panag-abroad mo. Ay, anya tinapasamak iti rupak. Apay akastoy matan tinagbanagan na. Ay, apinyagsang sangit ka mo tan Artemia. Ti rupak lakay. Ha? Oh my God! Anya tinapasamak di tarupam. Ay. Aguk o kismetain. Nagapnis ti rupak. Nagsakit ito, ha? Ay isos, nagalaskan Artemia. Ay, kasla mo oram ti rupak. Ay, nalagsakit na talaga. Anay ko. Ay, ala, mapantang aro dire di ospital. Itamot laang Artemia. Sinmangpet kayo gaya man na naggapo di ospital. Artemia, Wentatang. limtig mo titiro pa manakaw. Anya ti ko na ti dermatologist. Nasken ka no ang maoperaan ti rupak. Nalabas ka no ti panagaramat ko kadagiti beauty products. Ay, daytan di bagbagaken ka iday. Karmam daytan. San adakas ti agpapintas? Ang nalabas mo't nga mitararamiday. Tatang. Nakar-arti ka nga na nagbalik bayan. Day talabagim ti pampanunutam. Jakmat namnamaan na kasti ti pagbanagan ti rupak, tatang. Kaslamat na nauram. Ulitay ka nakaw. Saan adakas ti agpapintas? Basta lakit di sana nalabas. Forming amin ti kabil mo iti rupam. Kanya ita. Naura mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Alan abakla. Picturen na tapno adaman mat i-post ko iti Facebook. Nabayag matan asa anak ang nagpo-post iti picture ko ket. Anya? I-post mo ko na? Un, apay ayan. Ay na, makita man na ni Ma'am Divina. Ay na, marurog day-jay. Apay ko mamarurod. Kat jakmat pakibibiyangan dagiti ipopost na iti Facebook na. Amumat ni Ma'am Divina. Pakibiyangan na amin asaan arumbang. Manakibiyang arod. Awan bibiyang ko nga uray marurod. Agpost sakit ding agpost tapno ad-ad dapay amarurod.
tapno bumakat akarkaro. Agbibisimot dayto a babae. Post iti picture na. Kunam lano na pintas. Oh, apay nga kumare. Kasla tumanabutob ka mat nga agmay-may sa. Ay nakita man dayto impose ni Sheila iti Facebook na. Ha, napintas laeng mat iti picture. Ngamin, edited. Ngam no iti personal. Ha, kasla sunggo. Aniya? Pudno mat, nalabas ti kinaagbibisin na. Kunamlan nakapimpintas. Ay namare, kagangay na Facebook na nga ron. Di i-post na, di kayad na nga i-post. Numaroron ka, saan mo agit kitaan? Kas jay laang dayta kumare. Ay najak nga rod malapdan ti bagik asaan ama kaunget. Ngamin, panagkunak, gargar yun na nila kay ko. Aniya? Wan, kumare, dayta ti marikrik na, tunggal agpopos ni Sheila iti litrato na. Makitkitak ngamin nga ilalike nila kay ko. Ha? Ay na kumare, ay mapran-praning ka man ako nakon. Di agpapintas ka mat tapno adamot i-post mo iti Facebook mo. Iti kasta, adamot ti makita nila kay mo. Anya? Hoy, Dario, Ne, apay nga hoy, kunang magkanyakon. tapno ammom anya. Jak magustuhan ti panangilalike mo iti picture ni Sheila iti Facebook. Apay, napintas ayan ni Sheila? Kat napindas Apay, anya ti parikot mo aya. In-like ko lang, may. Kasta unay man ti pungtot mo. No siyak ti agpost, di mo pa'y mailike mat. Ngam no sabali at tao, nagpartak ka. Basit labanag dayta. Ngam padpadak ka lamanan ako nakon. Di ta ka man lang ay. Anya? Kasta unay apungtot ni Ma'am Divina, gapo itimpos ko? Wen! Iso day ta tinadamag ko Taapay nga ta. Ay naamumutan na dya bakit? Umapal. Umapal siguro ata na pintas dagiti ipupos mo at picture mo iti Facebook. Kat no isoladay tati pakarurudan na kanya. O di agpost mo. Ay na! Iso asaan ang makapupos iti picture na ngamin kuret-ret ng tirupa na filter kaya? Hoy, Amangan no mga naka, narigat din. awa bibiyang ko tapod no. Angam sa bagay, mabalinmat nga agusar iti filter at talaga. Tapno saan amadlaw abakutan ti awanan bain. Hoy! Amukon ti aramidak kumare. Ha? Agusarak man mat iti filter. Tapno man umubingak mat basit nga uray iti ladawan laang. Aniya? Wan kumare. Akas iti aramiden dagiti daduma nang rona iti dayjay nga bibisin. Sino ti dakdak kamatang? Asino kumapay ngay no saan ani Sheila? Tunggal agpost adda filter na. Ay nakumare, ni Sheila ubing pay. Iso nga agusar man iti filter wano saan, napintas lata, ngamin ubing pay. Ha? Saan akas kadata abaketan? Iso asaan mo kumanga ikumpara ti rupa taken kwa na? Kadakwa na kinibakla. Ngamin, adayo abakbaketa ngam isuda. Anya matan ti kastoy. Hay! Hey, apay nga gungungit ka manan, bakit? Kasanumat ngamin, itayak pa'y nga agpit picture, ngam awan matlat mayat asyat nanday to'y cellphone ko. Anya? Itay pa'y nga agpit pictureak, tapno adda kumamat i-post ko iti Facebook. Ngam awan mat ti mayat a picture ko. Hay!
Anya nga ron ti maramidam nga Papasulam ka dahita cellphone mo. Dahita kamera. Bakit ka nga rudan? Anya? Iso adi mo pabasulan dahita cellphone mo. Bakit? Talaga nga iso dahitan ti rupam. Anya laki din na ya. Uray mano a filter ti osaram. Saan nga agkoray? Maawata. Anya, gumatang ka iti baro a cellphone mo, kumare. Wan, kumare. Taiman quality a cellphone. Anya? Ay na, naimbag ka pa'y kumare. Gumatang ka manin iti cellphone mo, nga oray mayat pa'y lang na ita cellphone mo. Kasano ajak gumatang? Nagalasmet nga minti kamera na ti cellphone ko. Anya? Ay na, kumare. Saan aday ta kamera ti cellphone mo ti pabasulam? Tay kunak nga rod kan ka, bakit tan? Aklunan talatta ka din. Alangan agumatang ka laang iti cellphone mo, tapno ada pagsilpem. Tapno agrup-ruba ka nga ubing iti Facebook. Anya? Day talaki di ti mapano paggasgastusan na. Di kakit igatang iti kanan niyaw, tapno mairanod kayo amin. Ay, unay kan bakay. Anya mo tin dito, impos mo iti Facebook mo. Kasla ka mo tin alalya. Ha? Ay na, kiskis sayan man ti panagus-usar mo iti filter. Nagaddayo da ito ropam nga impos mo. Kumpara iti personal. Anya? Anya kalaki din aya. Nakababain ka dagiti makakita. Sapay nakapublic. Ay na, husto laang. Tapno makita dagijay agbibisin at at tao. Anya? Asino ti bagbagam nga agbibisay? Asino pa'y kuma, no saan adabaklakan sila. Ah. No ti pagarupda, kat isudala ang ti makaipos iti ladawan da iti Facebook. Nagbidot da. Oh, kita man, napimpintas mo't aday ta picture ko, ngam iti picture da. Ha? Malayong malayo. Anya? Makapaila ka talaga. Kasla al-alya ti itsura na iti impose na. Ha? Asino nga iti bagbagam? Ni Ma'am Divina? Ano fa? Iso ti bagbagak. Trying hard nga min, tapno agbalin lang nga ubing tilangaan na. Ay na, no iso ti pagragsakan na. Ay kat baybay antay lata, ah? Ay, iso mo lagam aging matang iti baro o cellphone na. Tapno adala usarin na pag-picture. Anya? Yes! Gimatang iti cellphone na abaro. Ang isulat ta. Bakit divina latta ti picture na? Uray naka full filter. Ay, makabalak kaya. Anyamutin man ang Sandra. Bagaaman ni Ma'am Divina. Sa nabali nagayam kayumet. Ha? Kasta una ti filter, ti rupa na nga ipopost na iti Facebook. Wan nga rod kasla al-alya. Ish, ano ba yan? Manon adaras nga imbagak day takin kwa na. Ngam awan lang tamat. Amin kit di nga ipus na kat naka full ti filter na. Ay, apay, di na maaklon a bumaketen. Saan siguro ah? Ay, una yun. Bumakbakit nga magbibisin. Di nalata aklonin ti panagbaket na. Wan nga rod, kayat namot ngamin kat maipada ti rupa na kadak kayo nga ubing pailaeng. Kat apay, filter ay ti solusyon. Ay, una yun, abakbaketan. Ay na, pangaasim man bakay. Tenggam ti bagbagak. Han, Siya nga asawam ti mababain. Gapo iti nalabos sa panagus-usar mo iti filter. Tapno mo man niya. Pagkakatawaan dakan dagiti tattao dito lugar tayo. Gapo ka dagiti ipupos mo arupam iti Facebook. Anya ko matibibiyang da, kat buyain dalatta ka day. Bakit? Kisayam kumamot ti filter na Kasla ka mo tin al-alya. Saan lang nga may sa when no dua tao ti nakaibaga kanyak iti dayta. Aduda bakit?
Ay na, mababainak pa yan. Ay nakas itinakunak itay. Awan bibiyang ko kadakwada. Ti kunam ket di. Umapal dalaang iso akas jay ti panagsasauda. Ay namare, saan ka kumamasair iti daytoy nga ibagak ha? Ah? Podno, ti imbaga nila kay muken ka. Ngamin, uray siya, ado ti mangibagbaga, nga idanon ko kanukan ka. Kasanon naman pukaw ka? Saan to analakat ni mang sapulkan ka? Ngamin, sa bali ti ropam iti Facebook, sa bali mo't iti personal. Anya? Podno ti ibagbagak mare, numapukaw ka, saan na ka mabirukan? Ngamen, kasla artista ka iti Facebook. Ngam kasla ka mo't paltat iti personal. Arig na laang mo't akit de, kumare. Nay, si kamat gayam ti masabat ka o divina. Ay sos, imbaglaki din ta sa anak at maray. Anya? Saan ka nga minanairopaan? Nagalas mo tanday tanga ugali yo. Ay, saan mo? Ibagbagak lang ti puno. No makikita nga min iti picture mo, nga ipopos mo iti Facebook, ay na, nakapudpo daw. Gaputan naka-fall ti filter mo, ngam iti personal, ay na, pakawanam. Anya? No kasjay mo, nga may ngagpos ka, saan mo kumamot at palaluan at ti filter? Nga may, makapakigtot ka iti personal. Anya? O nya, kastamot lang timbaga nila kay insyongin ka? Saan kamutin siguro mas daaw, bakay? Ha? Unak to mga mingging ka. Saan lang nga siya nga asawa, ti mangibagbagaking ka? Asaan ka unay iti filter? Ngamin, nakaskas daaw ka iti personal. Ala, wunan. Ipilit mo to mga ipada ti rupam kada sila. Adayo angaw ubing dangam si ka. Manuttawan maun. Iso nga aklo ng latan bakit akas tanday tarupam. Mawatam. Ay, wala kay. Manipod ita. Saan akong nga agusar iti filter? Sakbang. Makadlawak ah. Itaman pa'y akas lain sardeng mo, ti panagpupos mo, iti pictures mo, iti Facebook, mare. Saanan, Mari? Insardeng kon. Taapay nga eh. Naamiris ko asaan ang makaayayo dagiti ipopos ko. Ngamin, kasta unay a filter na. Napanunot ko a husto tinaibagam kanya. Kat naibaga nila kay ko nga amangan numapukawa. Kat marigatan kayo amang sapul kanya. Ha? Wan Mare, kaputa nagpintasak iti Facebook. Pudaw ko amin a pudaw. Ngam nagalasak mo't iti personal. Saan mo't adagos ti agusar iti filter, mare? Ti kanyak laeng, saan kumamot analabas? Ti sakto laeng, saan akas iti ipupos mo? Akas langhel ng samag. Gusto dahi ta nga imbagam bakay. Sarda nga mo, ti panagpupos mo iti ropam iti Facebook. Ngamin, saan ang makayayaw bakay? Wala kay. Isardeng kon a talaga. Saan magkidya maiparit nga agpos ka? Iso na lang, tadya kumamot, natural nakababain ka dagiti makakit-kita. Di ka madanagan, lakay. Manipod ita, saan akon nga agpost. Ken aklo na kon akas to'y tibagit. Abakit akon. Nga oray anya ti filter nga usarak, ad-ad dakit di apumangit ti rupa. Ket ad-ad dapay abumakit. Nasayaat mo, ita napanunot mo na ita. Aklo naman, nanya ka. Saan mo apilitin ti bagim nga agbalin nga ubeng?
ti kausar mo ti filter, numapukaw ka, narigat kanton ang mabirukan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Anyat kayat yo, tatang, sopas? Jak kayak, Kayat yo ti pansit? jak kayak, pinang, Kayat yo ti aros kaldo? jak kayak, Kayat yo, taag pagatangak iti naimas asidaan yaw? Bulalo, tapno napigsa kayaw? jak kayak, pinang, Anya nga ro ti kayat yo, tatang? kayat ko ti asawa. Anya? Makaas-asawa akon, anak ko. At toyan ti kanam, tatang. Mangan kan, tapno daras kang agimbag. Jak kayat, Anya ti diyo kayat, tatang. jak kayat ti mangan. Agkapsot kayo, ano diyo kayat ti mangan. Nagalas ti ugali yo. Anya lakit din ni tatang aya. No nagalas ti ugali mi, saan da kan nga umay ikan iti kanam. Matayak la kuman. Anya man hindi tang ibagbagayo, tatang. Awan mutlat sir-serbik ngagbibiyag. Anya't pagkaskastaan nyo, aya. Ayawan rik nayo, anak ko. Day talabag bagiyo ti pampanunutan yo. Tatang, Lapdak Santiago, ngestap no maong kelakon. ibagayo nga rod no anya ti pagkaskastaan nyo. Kayat ko ti asawa. Anya? Kayat yu pa'y ti mga asawa? Nga uray laklakayan kayon, tatang? Wan, isa po landak iti asawa. Makas asawa ak. Anya lakit din ni tatang. Makas asawa mat gayam. Nagadupay lang artina. Pinang, sikaman ti magkisarita kini tatang. Apay aya, Manong Peter. Kaya't na pa'y mat gayam ti mga asawa. Iso agumurgura. Wen, ibagbaga na day ta. Ngamjak ikaskaso. Kabailan na pa'y laang aya ti mga sawa. Ken, hay na, isban na pa yung tisapin na. Anya ro ti aramidan ta. Kat di namat kayat ti mangan. Mangan tulat ta numabisin ni tatang. Santan apagparikutan day ta, Manong Peter. Ti pagsiddaawak. Di mat laging bagan ni tatang. Mano nabulan ngagsaksakit. Manipod na itabon day dinanang, nang rugi mo ang nagsakit ni tatang. Agsakit nga tawan no agin sa sakit laang. Diyak mo agkakapsot mo tilangana. Nagginat ti garaw na. Nagbuntog ang alngalan na ti kanan na. Slow motion. Anya nga ano isa pulak iti asawaan na. Barang pumigsa. Anya, sakit lang ti ulo day ta, Manong Peter. Saanin akabailan ni tatang ti mga sawa? Nga ta. Ay na, anya lakit din aya. Dandani di na payin maipangato ti sapin na, mga sawa pay laang. Kaasila ang di asawaan na nukas pangarigan, Manong Peter. Tatang, may katagdigos ka. Adan insaga na kapagdigos mo. Jak kayat. Malami pinang. Anya? Talon ngal daw asaan kayo ang nagdigdigos. Tatalongal daw. Makatawan ko maa. Anya lakit din ni tatang. Agpiluso po manin ako nak. Umay kayo kit din, tapno nabanglo kayo. Awan matlat sir-serbina. Ana bang loak tawan mag-asawa. Ay, anya lakit din ni tatang aya. Asawa man ang tibagbagana. Kayat ko pa'y ngarot ti mga asawa. Agkakapsot kayo lang arutan. Mga sawa kayo pay laang. Anya ngarot ti kayat yo. Mangramasa kasta. Ay. Dakas day ta ibagbagayo, tatang. Apay ko maamang ramas kayo ngan. Kaya't makasasawa ngarod. Ay, di yun ipili ti kayat yo. Ta saan yun akabailan ti mga sawa? Sino tinangibagaan kabalan ti mga asawa? Siya, tatang.
Iti day tatawin yaw, nagrakaya kayaw. Saanin ang mabalain? Oho, tukak. Anya tukak? Grup-rupa ka, tukak pinang. Ay, anya lakit din ni tatang. Ipilit na ti kayat na. Agsakitak latang arodan. Aging katag na nayon. Anya? Ay na, tatang. Amok nga awan sakit yaw. Agin sa sakit kayo laeng, takayat yu pa'y ti mga sawa. Ay, talagang agsakitak. Ay, agsakit ti ulo kinton madamdama. Kataguri-gurak mo't inton bigat. Kasano ti panakaammo yung nga agsakit ti ulo yo? Kan agurigor kayo inton bigat? Ibagak lang agsakitak, agad agsakitak kon. Ay, rumarak. Nana, papanan nyo nga'y. Inak agsapol iti asawak. Tulungan kayo amag natatang. Ay, dinak igaman. Kabalak ti magda. Ay, sus, tatang. Ay, ko. Naisalta kayo. Anay, ay. Ay, di kay nga minagan na. Apay nga ililutan ni tatang ti patong na. Anyat mapaspasamak, pinang. Naisaltak ata ipilit na ngamin timag na nga oray marigata nan. Kabalan na ka di timag na. Ang mga nukong kuna na lang nga naisaltak. Kasla di mo amuti ugali ni tatang. Noan anawa, ad-dain namot nga aramiden. Kulang sa pansin ni tatang. Anya? Nagpartak ba't nagnaitay anapan nag-CR? Kaslawan mo't saksakitin na. Anya lakit din ni tatang? Pambaritis at talaga. Talaga, mo't pinang. Ay ayan na launay ti bagbagi na. Ibagbaga na nga agsakit, nga oray saan mat. Agpampambarlaang ni tatang. Pare Karyas, adama mo mabalot tinatay. Apay ngagsapsapol ka iti balo tinatay, pare Peter. Di mo kunain, nga isukat mo ni bakit mo, pare. Sana na itati kayat ko asawan. Agsapsapol ni tatang ko iti asawain na. Anya? Apaw, na yan day da. Agsapol pa'y lang ni tata kator iti asawain na. Kitlaklakayan lang aruday. Isungarot ti kayat na, barang agsubli ti gaganay-gayan na. Ireng-reng-reng na ti panangasawa na. Amukaw. Adda balo tinatay iti daya, paray. Amamom ni Nana Estela. Wain, amok. Napay ayan ni Nana Estela. Duan abulan abalo tinatay. Ingka kasarita, bareng kaya na pa'y timaki asawa, paray. Apay asinarong karanak, Peter. Kaya't nakaday nga asawaan. Saan, Nana Estela? Sana siyak ti mga sawakan ka. Asinaw. Ni tatang ko, agsapsapol iti asawaan na. Agpada kami gayam nga agsapsapol iti asawa. Ala, ibagam kwa na. Anak kasyagaan na akamaki asawa. May asim pa akaw. Tatang, adan ipaasawakan ka. Ayan na, Peter. Aday di balayda. No kayat mo, mapantay di balayda. Tayong kaasawaanan. Ay, mayat nga ta nga asawa. Agpada kayo kanong agsapsapol iti asawa. Iso asigurado nga ginusto kayo. Mapantang arodan. Nana! Ay, nagtakder kayo matadagos ang tatang. Kunak man no agkakapsot kayo. Nakunakan ka nga kakapsotak. Intan abayat anapudot pay. Anya napudot pa'y ngay bagpagayo. Ay, basta di mo ni kaskaso dyan bagak. Let's go. Nana Estela, iso ni tatang ko. Hi. Hello, Put. Ay, Peter. Andang samot bagbagtit na. Awan tatang, ubing-ubing lang agsao. Umalsama ni tatang mau baraw. Ay, saan nga umal ni tatang ko, Nana Estela? Mababayin lang. Tatang, nagsao ka na. Ay, siyak ni Kator, Estrella. Anya? Katok ko nam. Kator tinagan ko na. Ay, kunak no katok ka. Katurgayam tinagan mau. Kwa, imay kami, tagsapsapulak iti asawa. Ngiyawid na nga
Udang kataor. Nagparta kasi mong bata. Awan ka di ti agungat, nayawid ka. Awan, iso nga ayawin na kaon kataor. Agdandatan ka sa gasawa. Asino day tabakat, Manong Peter? Adama dito'y balay. Kabarbaro ananang ta. Na, kaya't mo asawan? Iso day tati asawaan ni tatang? When ading ko, kita man ni tatang. Pimig sa idiaddan asawain na. Ngam kaslasan mat ngag digdigos day tabakat. Pagkunamat pinang, Madlaw mo't itibok na. Nagangrag. Masikaw? anya masikog asasawam di ta, pinang. Buyong nalaang dayta, saan kat amasikaw. Ay ayatan ka Estrella. Kaya't ka nga'y kasar. Ay ayatan kamut kataor. Kaya't kumuti pa ikalay sakin ka. Nagpintas ka. Ay na, nagtar kamut kataor. Ha? Apay ngayon parang mo lagi ti op-opat ang ipan mo. Dua iti maba. Dua ba't iti ngato. Kas lang ipon ti rabbit Ayumay ka man kidi kataor. Anyat aramidan ta Estrella. Damang ko nga dito ni nanang ko kabsat. Asino ananang mo, kabsat? Ni nanang ko nga Estela. On, adda dito'y balay ni tatang ko. Anak na kagayam ni Nana Estela. Wen, anak-nak iti maikalimang nga asawa na. Anya? Sakti buridek. Mabait man laang. Anya jay kinunam nga anak na ka, iti maikalima nga asawa na? Natay amin dagiti nakiasawaan ni nanang ko kabsat. Tatang ko dyan na udian ang asawa kinkwana. Anya? Kasta ngagpaisaw kabsat. Imayak, tanaamwak amaki asawa ka numanang. No talaga akayat ni tatang mo ni nanang ko, awan maaramida. Ngam tilaang maibagakit kastoy. Anya day takabsat, ibagam ko ma. Anay ko! Apay nga nagkagat ka? Ay, anay. Ay, lambing ko lang kan kaday takator. Anya? Ay, dahil pa iti kagat. Kas kamutla ason. Kasta nga may hindi pa nagayat ko kan kakataur. Anya? Ay, ayatin kakator. Iso akagatak pa iday taagong mo. Ay, anay ko. Kinagat mo ti agong ko. Naisinan san. Ay, nagyot kakator. Ay, imbuto man kitiday taramay mo. Apay day to'y ramay ko. Basta, kaya't ko lang nga igkamaan kataor. At to'y ti ramay ko. Ay na, nagyot dagiti ramay mo. Anay, kinagat mo ti ramay ko. Anay, ay. Apay nga dagapuanan ti kagat di tatakyag mo, tatang. Basol mo day to'y Peter. Basol mo. Anya basol ko, tatang. Di ipaasawam kanya ka. Apay ni Nana Estela. At damot puli na nga aso. Anya? Kasano kumaday ta? Ay, sa bali no aglambing ta kumagat. Anya? Ay, nagsakit dagiti takyag kwa kinagat na. Agraman agong ken ramay ko. Anya? Iyahaw! Kataor, agsubli ka dito'y silide. Iyahaw! Madjakon. Isubli mo day nga aso. Ay, babae. Diyak kaya ti mga sawa. Anya? Basta, ibabawi ko day ta babae. Agkagat mat. Ay, umaya kun kataor! Ay, saan? Di ka umas asidag. Ang darabis mo. Diyak kaya ti marabis. Hindi kan kaya nga asawaan. Pumanaw ka. Satanas! Bueno, papagayam,
ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.